susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sa programa mangiter, nadalan at saray ay sa kiyaninawa. Tang opinyon, unong adliknaan na saray umbalay at saray issue. Yung makakaapekto at bilay. Kawayangan, tan kanupugan na balang sinansakay. Liknaay babalay! Kaulop, tan kaentabay. Susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay. Kapaborito RJ Jimenez, tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Liknaay babalay! Naringalan, Lunes yanggad Biyernes, alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan. At DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Liknaay babalay! Good morning! Naimbagal daw, bigat ka na kayo amin na po. Maabig yakabasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat, yamang imparuntal na sari balita isyitan komentaryo ni Pakarad Sari Matuan, Liknaay Balay! Yan nga ran na si kapaborito tayan RJ Jimenez, always at your service. Nakaulot na nakantawid sa agaw na Biyernes. Sa magtariling kor magtarion kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kaulotan kantabay team at the technical side, Andy Arom, the only one, Engineer Nixon Dakal. Petsa singkula. Agalay pulos na agawan to, aga napukpukan na talaga atatang tanagagi. Singa edad timot itan. Ang gano anto'y pangiyamot tayo. Kung todo make-up, dinambabangil, pa-check up, derma, agawan ta na tatang tanagagi. Sa edad agmo na iburi. Untakan agawan ta ni Engineer Nixon, ang gano'n tigawan mo because si katutan may tatawagan dan gawa ng nature. Untaken, ugaw insan untaken na tatang tanagagi gauntan. Pero dyan sa rarayay nagagawa ay by the way, manter-ter ni Soran. Siksikasyo atatang tanagagik ta siyempre, when the road is wet, antay ulatan, it's madulas, mahirap la. Tani, walay bambantayan tanin kinyay. I believe it's a low pressure area tatang tanagagik, Wala ra ingay actually nagsuspindi ng klase. Class suspensions for Friday, September 5, 2025. Wala pong klase sa Baguio City, preschool to grade 6, public and private. Ganon din sa Santiago Isabela. All levels naman, public and private po yan. Kasi dito sa nararanasan po nating epekto ng southwest monsoon o kaya yung tinatawag po nating habagat. Kanya noon lob kayo natin, nagyulilingwanan, susaray payong, panangga sa ulan. Pero dyan saray, nagagawa, nabalita at atang tanagagik, bansa tayong Pilipinas, ang gano'n antibatal na panahon, untan ni suputang nasarayan balita tan issue at atang tanagagik, kanyan sari totoo, kay hirap unawain ang kanilang damdamin sa ngayon. Singasamay kinansyon ni man, bato sa buhangin, kay hirap unawain ang damdamin ng taong bayan. Nyo, jad pasnok nasari totoo, nakardan nilusob may abong na sa pamilya diskayan to. Ya tinutupak da, sugate da, napitok,
Grabe. Tala so pas nung nasaray tutuod Pilipinas sa tatang tanagagik. Ya, pinipinturan da ni may gito na magnanakaw kwanto. Magnanakaw kwanto. Actually, walay balita tayo informasyon niya na at tatang tanagagik tayong tabalot no natuloy. Tani, sa rin panonay, wala amoy rally. Yan agawa natin di man at Metro Manila. Kwanta no, paano itong kabaligitan niya rally, yan agawa natin at Metro Manila. Pero, nankaruman, ni 11 a.m. hanggang 6 p.m. sa pakagawa na satay tatawagan dan Black Friday Protest Rally. September 5, 2025, demand at EDSA Shrine at atong tanagaging. Demand at EDSA Shrine. Pero wali panawagan to na Pasig City Mayor Vico Soto at sa may inlusom na saray laraliyista at abong na saray pamilya Diskaya. Sa kwanto ng Mayor Vico Soto na ninyutan na ya, kalaban to at politika, na kardan nilabanan sa may palabas sa eleksyon, pero siyempre antay mo like kredibilidad to ng Mayor Vico Soto agda atubag. Agda atubag si katulaba latay daydayon tay ditan at the party na Pasig at syudad na Pasig ta agira atubag nasare milyones, nasare bilyones, nasare luxury cars, nasay pamilya Diskaya. Sa kwanto ng Mayor Vico Soto, I understand that we are angry and frustrated, but let's not resort to violence or acts that could potentially lead to violence or injuries. Don't feel hopeless. The momentum is on the right side now. Let us continue to fight for accountability, strong institutions, and the rule of law. There are no shortcuts. Kanyan, likasi mo dyan si katayo at atong tanagagi. Manlapod programa da di kapaborito Dennis Mojares, Errol Horado, tandyan si kami, tuloy-tuloy. So sa issue tayo ni Pakrat saya so kontrobersiya at floodgates sa tatong tanagagi because our objective, makita natin ang katotohanan at gusto nating maparusahan ang dapat na maparusahan dahil bilyon-bilyon ang ninakaw sa taong bayan. Agontan? Bilyon-bilyon na tatong tanagagig. So tinakuda at kaban na balay. Kanyan agtitan tundaan. Diyad sama inya karlambangat ng Secretary Vince Dizon. At Bulacan lalamot. Linma di man at Bulacan na tatong tanagagig. Agay lay pasnuk to agagig. Agay lay pasnuk to. Say kwantod sa may posto at tatong tanagagig. Mga hayop! Kanto. Mga hayop! Kanto. Egi. Tulan na pukpukan. Bilibak at kinan Secretary Vince Dizon. Talagan straightforward. Araraya. So nakaukulan tayo at gobyerno at tatang tanagagi. Kaguntan. Matuor at serbisyo. Sincero. At panserbisyo to at tatang tanagagi. At naguno yan. Dengalantitan. So nagmaliw yung interviewed si kato. Nasaray agagi tayo at sign profession at tatang tanagagi. Wadyan ibalat ni Repigaran na pakabatan pa'y mano, malala po ni Saray manangantabay. Ang puta-putang Iran balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iran sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iran informasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Is your car getting the care it truly deserves? With
MXR Premium Lubricants? The answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na aya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say tanging ikaw ang katabi. Garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupeño. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Lumboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwad, Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Alas 8:04 sa oras sila tatin tanagagi kadlik na ay balay. Diyan nga rin na si kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. No, si kapaborito Errol at Linmad Thailand. Si kapaborito RJ Jimenez, Linmad Hong Kong.
Kanya nagtayo kaulop natan. Siyempre, kanta ba yun sa agaw na biyernes ay magtarilingkor. Magtarilin ko paborito, Joseph Kanilang Bakani. Pananagutin ang mga may sala sa nasabing proyekto. Ito ang pangako ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na lalo na sa mga opisyal na sangkot sa mga maanumalyang flood control projects, lalong-lalo na sa lalawigan ng Bulacan. Bilang mabilis na pagtugon sa direktiba ng Pangulo na linisin ang ahensya matapos ang sunod-sunod na isyong kinakaharap nito tungkol sa mga ghost at substandard projects. Kinumpirma ni Secretary Dizon nitong Huwebes, Setyembre 4 at atang tanagagi, ang pagsibak kay suspended DPWH former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Matapos ang kanyang isinagawang inspeksyon sa isang ghost project sa barangay Sipat, Plaridel, Bulacan. Ang naturang proyekto ay idiniklarang kumpleto ng DPWH Bulacan 1st District Engineering Office noong Hunyo ng 2025. Pero sa inspeksyon, nyala, agdaniyamot su katuan atateng tanagagig. The truth will always prevail. Binisita to, nakar to personal ng Secretary Dizon. Iraramay declared completed ya projects, flood control projects yaman bili na 96.50 million pesos. Yasay kontraktor ditan si Wawaw. Ngayon wow na wow siya. Wawaw. Builders sa Angat River Sipat Section na 3 linggo pa lamang nasimulan ang construction sa ilalim ng mga pakyawang manggagawa ng Newtanay. No ang gapunitan niya pimmalapag bimulgaratadang tanagagik agdagawon natan isasambo da 3 weeks dala antay kwanto nan ken Secretary Vince Dizon mga hayop kanto ang gumawa nito kanto hindi sila tao para gawin nila ito sa mga kababayan natin. And believe me, itong mga hayop na ito, makukulong. Kwanto niya? Pakinggan po natin si Secretary Vince Dizon. Mga tres ka. Ito. Mga tres ka. Mga pang tres ka. Hindi kasi i-inspection ng tutan ng Secretary Vince Dizon at ating talaga today, kikiyamay. I'm going to announce, number 1, Henry Alcantara, effective today, is dismissed from the... Ngayon, he's suspended. Okay, he is now dismissed. I will call for a summary dismissal of Henry Alcantara. And next week, I will ask the DPWH legal to recommend filing charges, the appropriate charges against Henry Alcantara. Whatever, well, obviously criminal to. No, criminal to. Pagnanakaw ito 100 million. 100 million. 100 million. So, si Henry Alcantara, dismissed, and we will recommend filing of charges with the Ombudsman. Bryce Fernandez, JP Mendoza, I will already begin proceedings of dismissal. May proseso tayo dyan, kailangan natin sundin yan. Pero sisimulan na natin yan at hindi ako magtataka na madidismiss na rin to very, very soon. Pero hindi na natin hintayin yan. Papayagan na natin sabay na yan Alcantara ng appropriate charges sa Office of the Ombudsman. So I will order the DPWH legal team to already prepare the necessary recommendations supported by documents such as this to file the appropriate charges against them. This is criminal. Mga hayop to mga tao to, hindi tao to mga tao.
Isa pa lang to, by the way. Isang project pa lang to. Finally, no, I will also order the perpetual lifetime blacklisting of Wawaw builders from DPWH and all their possible affiliates. No, alam naman natin, minsan may mga kung sino man ang may-ari ng Wawaw, meron din siyang mga ibang lahat yun. Hindi lang kung mahanap namin yung mga kumpanya na sila din ang may-ari, kung sino may-ari ng Wawaw, pati yon papaban natin. Papaban ko na rin, i-announce ko na rin, papaban din natin kasabay ng Wawaw yung SYMS, yung SIMS na gumawa ng proyekto na nakita ng ating Pangulo nung nakaraang mga linggo na Ghost Project din. Sinabi natin, no, pag Ghost Project, kailangan automatic perpetual ban, lifetime. And then, second, we will also recommend the filing of charges with the Department of Justice against Wawaw builders and against SIMS. And all the people involved here, both those who are clearly dummies and the real owners or the beneficial owners, depending on the investigation of the DOJ. No, and later on, maybe the independent commission to be formed by the president. But let me just end with this. No, the president has repeatedly said, and this was his clear marching orders to me, that we must not allow this to happen anymore, and to hold people who have done this to account. Okay na yan, partner. Nitan, arungol yung mismo. Si Secretary Vince Dizon at atang tanagagik at sa tanapalapag to. So, initial step, dismiss na from service si District Engineer Alcantara at sisibakin din sina Suspended Assistant District Engineer Bryce Erickson Hernandez at Engineer JP Mendoza na dating hepe ng construction section ng DPWH Bulacan, 1st District Engineering Office. Malinlinaw, may imbaga to ng Secretary Vince Dizon, this is pagnanakaw. Hindi lang yon, kasali na rin sa perpetual at lifetime blacklisting ang Wawaw. Nawaw ka ngayon, Wawaw builders, kasama na rin ang iba pang contractors gaya ng Sims Construction Trading na nauna ng nataklasan na sangkot sa Ghost Projects at atang tanagagik. Sa DPWH pa lang yan, mga opisyalis pa lang ng DPWH yan, mga kapaborito. Sino kaya sa mga miyembro ng House of Representatives naman ang pwedeng makasuhan? Walalay batik, wala kunod Amerika natan. So sakit sarami tutuko yanda si Saldi. Wad man la kunod Amerika. Natutulok la. Wali reaction to ng former BIR Chief Kim Henares. Antikwanto, tingin ko yung Ghost Project madaling filean ng kaso kahit lahat yan, documentation lang. Merong bidding, may award ka, may binayaran ka. Yun ang napakasakit kung paano nila ginawa yun. Nakasingil sila sa gobyerno, nabayaran nila, nasingil nila yung 96 million pesos na yan na walang project na natapos. Imagine. Grabe. Grabe at atang tanagagik. Merong bidding, may award ka, may binayaran ka, puntahan mo yung project, wala kang nakita. Yan na yung kaso kanto ng Kim Henares. Wala ka nang kailangang ibang ebidensya. Pwede mo nang i-file yan, kwanto. Pwede mo nang i-file yan. Kaya tama, si Secretary Vince Dizon, niya ni susakay at atong tanagagik, makapalpalak mo. May pick-up na tinanggal
o sinuspindi yung lisensya ng mga pamilya Diskaya na Siyam ba yun? Amanso Picab Executive Director non-resign. Si Executive Director Attorney Herbert Matienzo na Philippine Contractors Accreditation Board non-resign effective September 3, 2025. Naman tutumbukan kilang manre-resign bakit? Sa akala nyo hindi kayo madadawit? Ay nako, pressure si attorney. Anatan ang ipaway mo laso DOJ nasay amay immigration lookout bulletin order kontra ad 40 talon individual iibabagan sangkot at maanumalyan flood control projects bilang tugon sa request ng Senate Blue Ribbon Committee at ni DPWH Secretary Vince Dizon na parihong nag-iimbestiga sa naturang proyekto. 43 individual siya atatang tanagagik. Gabayon bilang ko yung aranda. Si Sara Rowena Diskaya. Number 1. Pacifico F. Diskaya. Number 2. Alex Abilido, Tan Raymond Abilido, Maria Roma Angeline Diskaya Rimando, Alan Bikirante, Ernie Bagao, Yumer Villanueva, Pamela Villanueva, Lawrence Lobiano, Aderma Angeli Descarga Alcazar, mandiskarga laranatan, Edgar Acosta, you are now being accused, Gina Arevalo, wala nang pasimbalo, wala nang ariglo, Arevalo, di ariglo ito, wala nang ariglo din Michelle Barakel, Wilfredo Matias Natividad, Jocelyn Reyes Natividad, Romeo Miranda, Mark Alan Villamor Arevalo, Marjorie Samidan, Luisito Tique, natitiki ngayon, Ryan Willie David Uy, Darcy Kemel Respicio, Edgardo Sagum, Maritoni Melegrito, wala nang milagro ngayon, Ferdinand Beltran, Melanie Raimundo, Alvin Diego, Henry Alcantara, Bryce Erickson Hernandez, Maria Catalina Cabral, si Kararaya at atong tanagagik. So walad silong pasilong at watchlist pero 30 nila bahala tayo. Kulang tura marumay. Jadsara rin nagagawa natin at atong tanagagik. Pati saray kabyangan nasay business groups, untan laso pasnuk da, amay pandisgusto da atatang talagagik tan disappointment da, at saray kabyangan na lasaray legislators tayo, saray government officials tayo, engaged at sa ibabagadan, they describe it as shameful, unabated, continuing, and excessive acts of graft and corruption. Wala may sulat at atang tanagagik in pasada. Tinawag dan call for an end to the shameful, unabated, continuing, and excessive corruption in government public works and other projects. Dated September 4, 2025. Basan ko in the strongest terms possible. Talagang gilipas nukda. Strongest terms possible sa ibabagadala. We hereby declare our outrage, disgust, and disappointment about the acts of many of our legislators in Congress and officials in the Executive Department, primarily in the Department of Public Works and Highways, the local government units, and the Commission on Audit, for their shameful, unabated, continuing, and excessive acts of graft and corruption, a crime against our people, especially those who continue to live in dire poverty.
Wala re arom mandildil na asin lambengat. Pero si kayo, ay agkwantano ang tayo'y itsura na asin. Agkwantano ang tayo'y taway na asin. While we take note of the President admonishing the corrupt in government, we are concerned that the guilty among these officials will continue their merry way of robbing the people and filling their pockets, completely oblivious to the fact that they are betraying the public trust, committing a treasonous act against our people, and simply being unpatriotic and sinful, makasalanan. It is thus important that thorough investigations be conducted by an independent body with the aim of prosecuting these corrupt officials, putting them in jail, and recovering the stolen funds. Justice for the Filipino people, especially the poor, can only be achieved by successfully punishing the corrupt. Our call, therefore, is not just to moderate your greed. Anitan. It is not just to moderate your greed. Our collective call to this corrupt official is, please stop. Maawa naman kayo sa mga naghihirap na taong bayan. Yan ang panawagan. Maawa. Be merciful. Have mercy naman sa mga taong nagdidildil ng asin. Makaraos lamang sa maghapong gutom o kagutuman. Gauntan. With this call to action, we can assure the corrupt politicians, with emphasis, the corrupt politicians and officials, that we in the undersigned organizations will, 1. Help identify those who have been guilty in the conspiracy to steal from the people. 2. Participate in and support citizen and voter education campaigns to make the people aware of the evils of corruption and other malgovernance practices so that citizens can discern and elect officials who have good anti-corruption records. Ay, sigurado dyan unsublay eleksyon. Dakal yun na balang yalupa. No mansan siya. So sayang liknaan na sari tutuo. No, ag kayo you will not be under the spell of Busanli. Sa hirap tutan kasi nung nasa eleksyon no ano nang dali Busanli at singalara. May ukon niya ikul-ikul. May kantaw. Tumbo-tumbok. Gauntan na tatang tanagagig. Ay, nako. Number 3, gather evidences of corruption against officials in the government, particularly those in the DPWH, the LGUs and COA, and their partners in crime in the private sector so that appropriate criminal and civil cases can be filed against them. Number 4, blacklist the notorious businessmen and contractors who conspire with the corrupt politicians and officials and never do business with these people. Number 5, lead the individual signing of the integrity pledge where among others the leader and the company he or she leads shall not bribe any politician or government official in exchange for project approvals or favors. And number 6, encourage the financial sector, particularly the banks and the Anti-Money Laundering Council, to be one with us in bringing out the money launderers under unexplained wealth within legal and regulatory boundaries. Sana gawin nyo na ng maaga. Taon paano agyularan na usilan. Antaday gawin dad sa atay kwarta. Kwartaran in deposit dad bangko. Paano dakulay nan withdraw ditan. Ng bilyonis to.
Inkakarga tula, inaapag-apag tula nanduruman bangko using fictitious names. Paano untan lang ginawa da at atong tanagagik Tapi agdaran o silan. Agda na bawi may kwarta untan. Untan laso gawon da. Kunwari ingarandad si Sir Nick. Kunwari ingarandad si Kato. Nay dan takali bonus mo ingaran ko labad si kaya. Pero kwarta kaya kwento. Agaw untan na tatong tanagagik. Ay nako, tama na. Sobra na. Tumigil na kayo. Kwandararaya sa business sectors. Wadtanso Alliance of Women for Action Towards Reform, alyansa na nagkakaisang mamamayan, Association of CPAs for Sustainability Incorporated, Brotherhood of Christian Businessmen and Professionals, Cebu Business Club, Araraya, ya grupo at atong tanagagig. Suntan lay pangibubus ngaw dahil na andamot ya sanok da at atong tanagagig. At saya so nagagawan na imatunan na balang sinan sa akin si katayo. May korupsyon. Corruption. Cebu Chamber of Commerce and Industry, Cebu Leads Foundation, Chamber of Commerce of the Philippine Islands, Connected Women, Employers Confederation of the Philippines, o ECOP, what na? Employers Confederation of the Philippines, Federation of Philippine Industries, Filipina CEO Circle, Financial Executives Institute of the Philippines, Fintech Alliance Philippines, Green EDSA Movement, Iloilo Economic Development Foundation Incorporated, Institute for Solidarity in Asia, Institute of Corporate Directors, Justice Reform Initiative, Management Association of the Philippines, Military and Uniform Personnel for United Philippines. Military and Uniform Personnel for United Philippines. Next Gen Organization of Women Corporate Directors, People Management Association of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation Incorporated, Philippine Institute of Certified Public Accountants, PICPA, Philippine Women's Economic Network, Semiconductor and Electronics Industries in the Philippines Foundation Incorporated, Shareholders Association of the Philippines, then Women's Business Council of the Philippines. Si Kararaya so pimipirma tatang tanagagik at science petition ay sa ikwanda, tama na, sobra na, tumigil na kayo, please stop, maawa naman kayo sa mga naghihirap na taong bayan. Antayo, in response to that, walay kanunutan natin ng Senador Bato de la Rosa. He is seeking now the reimposition of the death penalty for the crime of plunder in light of these initial investigations on the anomalous flood control projects in the country. Sa ikwanto ng Senador Bato, when our people lost their chance at good lives because of the greed of the few. Greed at atong tanagagik. Aliwan grade ya may grade mo the markam at the card. Hindi greed is may siba. Masiba-siba. Buwakag yakwanda at atong tanagagik at Pangasinan. That is greed. Buwakag. Ang tanak sila agni kontinto. Akan. Bumubundat na yung kansyan, akan ninakan buwakag. So tawag da ditan at atong tanagagik. Mayam-yaman lang, gabay to unyaman ni. Yasay yaman to saragtulan saliwan sa intiron Pilipinas. Sa gauntan. Untan ire buwakag at atong tanagagik. The greedy few simply must pay with their lives. Konto ng Senador Bato. In proposed tutan so Senate Bill number 1343 in presentatutan ng agaw na Miyerkules. Ambal balang alay lupak kanyan wadyanin mampainawa tayon magano wadyanira sa pigaran pakabat tan paimano malalapunid saray manangantabay.
ang puta-putang Iren Balita. You bought that from the taxpayers' money? No po. Huwag na tayo maglokohan dito. Ang puta-putang Iren Sunata. Tanging ikaw ang katabi. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Protection. Yakult. With 8 billion live LCS. Yakult. That may reach the intestines alive. Yakult. Helps improve digestion and boost immunity. Yakult. With proper diet and exercise. Yakult. Kaya panalo ka dyan. Para panalo ka dyan, Yakult everyday okay. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, 'cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room, relax at their room accommodation, or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden.
Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon for Men and Women is open daily until 6:30 p.m. Feel confident, feel beautiful. Let Barber's Salon for Men and Women bring out the best in you with their well-experienced barbers and beauty experts. They also offer their original Barber's pomade and other beauty products for women. Book yourself now and call Barber's Salon for Men and Women at 0917-533-3552 or 075-656-4119. Walk in and walk out with pure confidence. Barber's Salon for Men and Women. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Tuloy-tuloy sa Lignay Bali at ating talagagig alas 8:35 sa oras nila. Diyan ka na nila sa kapaborito tayo RJ Jimenez, always at your service. Siwad man natin at Bansan Hong Kong. Nakakulot na kakanta ba sa na ago na biyernes ay Magdari Lingkor, Magdari yung kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning nga pala sa mga magaganda at nagagwapuha, mga poging, mga barbero, mga magaling magpa-beauty ng Barber's Salon for Men and Women dyan po sa bayan ng Mangaldan. Hello, good morning. Kay Ninong Bert, good morning Ninong. Kay Madam Juliet, good morning Madam Juliet Andrada. Kay Engineer Rodolfo Dion, good morning. Kung sana nasa serbisyo pa si Engineer Rodolfo Dion, wala itong economic sabotage anto Engineer John. Kung sana nasa serbisyo pa siya, wala itong economic sabotage. Ay nako. Kay Sir Ronnie Wapson, say kwanto good morning Sir Joseph and Sir RJ. Shout out ko pay Ronnie Wapson, Tan AR Alvaro, happy birthday kahit maulan. Uy, talaga naman Siyempre, si birthday celebration ang gano'ng mauran, ituloy ito maminsan kila ba yung birthday sa kitaon. Gauntan. From Intay Wapson, Araratan. Okay. Kay Madam Cecilia Morante, good morning. Good morning mga idol. Pakigreet po kami, Yayo Yoko Batutay. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Kay Sir Bernard Masaoy, good morning. Kay Madam Marga Melendez, good morning. Kay Sir Joey de Guzman Quinto, good morning. Sa Kwanto, good morning Sir Joseph and Sir RJ. Shout out sa Poso at PNP Lingayen. Parang EDSA na dito sa baay going to town proper. O yon, panawagan sa ating mga Poso at PNP Lingayen. Piasikaso'y batik na trapiko ditan at baay going to town proper. Tani problema dala kuno. Matantan dukudukoy lay linya na traffic. Akin tama traffic natan dito dati-rati ang kaputan. Anto? Akin ma-traffic natan ditan. What happened? Wala nang sistema ng pag-aayos ng traffic dyan sa bayan ng Lingayen? Pakiayos na lang sa Poso at saka sa PNP Lingayen. Yung panawagan po ng ating mga kababayan dyan. Maingungot lara at batik na trapiko ditan at baay going to town proper. Agila araw may ingungot na tutuod sa flood control at sararatan ang kakilaglabalan problema. Ya kayang-kayo naman ng resolbahin. Hanggang Kasi yung pagkaganyan ng traffic, that is also contributory to economic sabotage sa Gauntan Engineer Dion. Siyempre, matantan so batik na negosyo mutad sa atan, tamatantan so trapiko. No matantan so traffic, matantan so batik na negosyo, anto tanay, di tantamount to economic sabotage mo, Gauntan.
Pakiasikaso na lang ha. Good morning kay Secretary Vince Dizon. Talaga naman. Update tayo sa hinahabol ng mga luxury cars. Naladala namin under the custody na. Under the custody na ng Bureau of Customs lahat ng mga luxury cars ng Diskaya family. May nagtatanong dito, ano yung death penalty na iniisip ni Senador Bato? Lethal injection. At least hindi masyadong cruel. Hindi katulad nung death by electrocution ng gauntan. Yun ang masakit. Death by electrocution. Pero ang may lethal injection, paugi panda ka ni. Natano na ugi-ugi ka la, diretso ka la. Ta sublay dan iturok at sika amay like chemical mamikol na bilay ni Tan. Good morning gentlemen, kwanto ng Sir Jerry Domingo dito sa Bunuan Gazette from Paras CSI onwards Corbada lanang a traffic no kabuasan Tanlabi agla asumpal may bypass road to Mangaldan from the wall ay agi stontwa makakadala na dita no maminsan Sir Jerry agay traffic yatwa dita no akin sa bagay agtayo ni buri at atong tanagagik very busy na lanatan sa Bunuan Gazette kasi watan laray wala larad tayo food chain pigararan negosyo so watan niya kaalagay at Bunuan Gazette so we expect may pagdagsa ng tao na nagpapatronize sa mga produkto ng mga negosyanteng nandyan ngayon na nagninegosyo. So dadagsa talaga ang mga tao dyan. So but if we have a very systematic and a very effective traffic management, I think that will solve the problem. Ang gaunta na tatang tanagagik no agak nalilingo at kwanta no wala lay traffic lights ditan. Nagak nalilingo wala may nanunutan ko wala may proposal danan saman. Maglagay ng traffic lights diyan. Tapyan jaruntan may panag-forward, panagpaabante na sa luluganan will not depend on the discretion ng nandun na nagta-traffic. Agauntan tanong maminsan sa style da pauputan dani uputan dani namin niraramay luluganan ngay sanda pa forward siyempre natipon nagaunta na tatang tanagagik atan kumun walay bilang yapadala ng damot paldo jay 20 kwanto ang po tanong mamin sa ipo da ipo da tatang tanagagik sanda natan pa forward adi tipon la so system so nakaukulan tayo effective system yan nakaukulan gawin titan tapemtan na resultan sa traffic dita nagauntan ay traffic lights dapat nakaukulan na titan kasi busy section na yan marami nang dyan na negosyo tapos ang dalan is makipot the dalan is makipot nesay kwanto ng kapaborito Dennis kamonitor ang gapuni traffic lights ang ganatan kwanda kapigan nyo gawanitan antala ni walang ibagajay kanyan ang gapuni amoy traffic lights itan kasi gabay da walay man ta-traffic mo ay siren walay unulag sab kunod luluganan to unlad tanad puglay man traffic mo mitirol anto man Sir Jerry paputops ay si Ren si kayo makalasyan kayo siyempre anong nandan matraffic dun tulo mo ira pero wala labal republic order
puso personelyo di man. Akila mitirol. Pulyan nyo lara may puso personelyo, ya si karay man traffic. Ayun nagsapki ni mabambanday. Antay implication tutan. It will reflect on your leadership. Kasi bakit matraffic? Ibig sabihin makapoy. Agontan, makapoy sumanagmaniho. Natano makapoy sumanagmaniho. You will expect that. And then you will show your face there. Panang ninyo sari madlang people. That will reflect on you. Huwag na kayong bumaba. Pakinggan. Pabayaan nyo na yung mga puso personnel nyo. Bakit? Hindi ba sila na-train mag-traffic? And tinutulungan pa ninyo sila? That it's an insult to your traffic enforcers. Agaunta na tatang tanagagi. Kilang nalagsab. Pasikat kayo mo't. Iupot day lugahanan agi. Mitungtong niray puso at lugahanan. Ay, Mr. May chismis nira si rin. Ay, wala rin marites manaya. Ditan. Experience, talking from experience. Experience si Sir Jerry. And according to his observation. Walay binilaton ngaran. Si Katiman ta traffic. Ha. Pabida. Kwanto. Nitan. Wala pang traffic light. Sa dami ng traffic enforcers, yan ang cause ng traffic sa bunuan gasat kwanto ng Sir Dennis. Si Sir Dennis, everyday ditanon sa sempet. Nadadalantutan. So intersection ditan. Kanya antaton ibaga. Karakal kuno nasaray enforcers. Si karalalaingan sumankokos na traffic. Tuntuan to. While wala may kasabihan na the more the merrier, two heads is better than one, pero in this case there is an exemption at Satan. Two heads is destroying everything. Agauntan at atong tanagagi. Is making worse. Kaya pwede bang one head lang? Tapos wala nang mitirol, wala yung mitirol, mas lalo, ayage. Paano ito? Ito siyempre, yung parada may luganan da, di man, bandan man, malbalag may luganan da. Di man kusla lamat na traffic, agontan. True or false? Siyempre, yung pirag. Diyat ipirag to, imbis din nadalan ni nasarami aroma motorista, hangga po, agira makadalan, tawaman, balbalag pa ni may luganan da, agontan. Kaya, no, Ken, nadalan nyo, diretso kila, sumpat kila. Pulyan nyo lara may puso ditan. Jad karakul yun man traffic, mas magulo laingan. Naulo, iray motorista. Tani, amay sakay puso. Bante, kwanto, amay sakay balat, di mabasin. Andi, stop, kwanto balat. Naulo, iray motorista, ang ganda ni mababanggaan lara. Agauntan. 1 or 2 is enough. 3 is a crowd. Gauntan, 3 is already a crowd. Singa pag-ibig din yan. Dalawa lang dapat ang magmamahalan. Hindi pwedeng 3. Dahil pinagtatlo mo yan, na 3 kayong nagmamahalan sa isang babae, trouble yan. Mabigat na problema yan. Kaya 2, 2 lang. Pwede na. Gauntan surgery, Nesay kwanto na surgery. Counterflow. Iramay kamuti riders at the moment now along AFC CSI corner Paras. You're talking, Sir Jerry is talking about the may single motor. May single motor aratan sumalusulusot. Counterflow demand counterflow dia. Pero Los Benos sa kay man papasok agagi ka. I know, I understand, single motor kilabat sarasaragi unlusot. Kanya dakol so akang motor natan tama inumay di unlusot. Agauntan. Traffic ataten talagagi pero si kaya say awit mong luganan at 4 wheels kwanto ay talagan manalagar kay libog-libog. Gauntan, aramay ka motor balat lusot di man lusot dia ganaan ni si karalimang kukos na traffic actually. Nasa kwento ni Sir Dennis, dapat ipairal ang national law
20 meters dapat ang loading at unloading zone from intersection. Oo nga, no ha? Kasi kung maglo-loading kayo at unloading within the 20 meters, according to national law, that will create traffic na. So dapat lagpas kayo doon sa 20 meters, doon kayo magkaroon ng loading and unloading. Dan nagkakaroon ba dyan? Kasi sa Antac, wala ni talipapaditan. And di talipapa, siyempre, na itututa ditan ira mga liw na samay, pangalmosalanda, pangugtuanda, tanpandemanda. No, dad talipapa, when you speak about talipapa, watan iray pisi-pising, watan iray sira-sira, watan iray karkarne. Kanyan ari totoo, ditan laran unlan mitindaan, uno pas era, loading and unloading, that is the problem. Agaon tanatatong tanagagik. O dapat may loading and unloading area. Matagal ng problema yan. Dapat nakaisip na kayo ng solusyon. Hindi solusyon yung bababa kayo at magta-traffic kayo. Agauntan, Sir Jerry? Maghanap, matagal ng problema yan. Dapat nakahanap na kayo ng solusyon. May gulay. Masarap ang gulay. Pampahaba ng buhay. Ay nako, unloading rampant in corner paras talipapa. You see? That is the observation. Ako, naobserbahan ko rin yan. Because kapag ka nagkakaroon ng seminar dyan sa LFC, nadadaanan natin yan. Agaunta na tatang tanagagig. Yung LFC is Lay Formation Center ng simbahan. Pag nagkakaroon ng seminar dyan, you have to pass through that intersection. Imagine, asingger lamay kulaan mo, pero it will take hours, minutes and hours. Gugugulin mo sa paghihintay, makadaan lang, makalagpas doon sa traffic intersection na yan at ating tanagag bago ka makarating doon sa iyong pupuntahan. Sana makahan. Ay nako, anong ginagawa natin? Paupo-upo na lang? Walay abasa ka minsan at wamaniran na kayrong. Pero Los Benos, we can also feel the hardship ng mga traffic enforcers natin. Pataktak kad agaw, ay mahirap yon. Yung bubunuin mo yung ulan, mahirap din yun at ating tanagagig. Yung may ma-encounter ka pa mga violators tapos may sangsangan at saka, ay mahirap yun. Napakahirap actually. But if you develop a system, meron kayong magandang plano, palagay ko matatapos yan. Magkakaroon din ng solusyon yan. And you have to remember, sa lahat ng problema, may solusyon. Diba? Ang lahat ng problema, may solusyon. Kasi gaya nga ng sabi natin, pagka ganyan ng traffic lagi dyan, apektado rin yung mga negosyo dyan. Gauntan. Apektado lalong-lalo na yung mga empleyado, late na sa trabaho, gauntan na tatang tanagagig. Siyempre no na late lara trabaho ang tumualigawon da yatatang tanagagig kayo. Kaya sana babigyan natin ng pansin yan. May naidantila na solusyon tanya problema. Abayag latan nagagi. Abayag latan. Idan yung alay solusyon ka rin. Aliwan say solusyon nyo at may unlaksap kayo si kayo man traffic. Agauntan. Ay, magano pa. Lugayan ko pa yung kinay. Vice Mayor Meditanod Binmalay. Tani, awardee. Awardee ASEAN Excellence for Public Service. ASEAN Excellence Achievers Awards 2025. Kay Vice Mayor Edgar Cruz Mamenta. Tak-tak mo.
Lugayan kumot at atang tanagagik, happy 54th anniversary kay Tatay Julie at sigurado kat sa ngaran kapaborito Joey. Tatay Julie and Nanay Belinda today, September 5. Uy, 54th anniversary. Galing naman. Sana all. Sana all. Okay, Tatay Julie and Nanay Belinda, September 5. And also, happy birthday kay former Councilor Guillermo Emong Vallejos. To may tawag mo si kato, chikito ng tumanay. Inarlamay lugar ka paborito, Joey? Kingkoy sirin, Kingkoy. Pero nanangan mo ba? Seryoso, sulupa to, sa awawi to. Nagkaroman. Si Sir Imong Karoman. Okay. Belated happy birthday. Dita na yadkin poblasyon kauntan, Andi. Karoman si Uncle Luis. Andi kwanto. Anto naulawala. Okay, si Luis and Karoman. Insan natan, 54th anniversary. Ay, imong natan. Ay, si Sir Luis. Oo, si Sir Luis na nan-retire lang din Wala need government service. Anto, Si Sir Luis Karuman. Si former councilor imong natan. Wala need WMD si Sir Luis manaya. Sir Luis, belated Agay lay palot na traffic jad corner paras. 30 minutes ko la dya. Ay, alwaran mo surgery. Paano na po lay gasolinam? 30 minutes la ko na traffic ditan. At corner paras at bunuan gasat. Nang Newton na delay. 30 minutes. Malmalot ni kuno so traffic ditan at bunuan gasat. Pakiasikaso na lang, calling the attention of our Public Order and Safety Office. Ay non-retire lamang na Sir Luis sa WMD. Okay, sige. Attention. Ditan at ba ay linggayen, problema damat sa batik na traffic ditan. Andukudukila ko ni linya nasaray luluganan. Antayo may singawalay manalagar matiranakin. Tulong manlapod gobyerno may mga watiray 2,000, 3,000 manlapod AX, tupad, etc. Untan ma natan dya ay bunuan gasat aditan paras ni babagato ng surgery wabman appeal date na traffic 30 minutes tula kalamor. Paano tula kasino makakasirit kalaoy ay probleman baligtan kaya nung dadalan kitan mangawit kay tabo. Ay, noon tan so traffic ditan, mangawit kay tabo. 30 minutes lai. Pakiasikaso naman po yung traffic dyan sa Bunuan Gazette, Lalong-lalo na dyan sa intersection. Maingungo lay Sir Jerry. Nanaaruman na piligis irem lupato at ingungot to kalamor 30 minutes lang sakit lay saliton gagatin at brake clutch kwanturay sana may gasolina kasi anyo mo la si Sir Jerry pampanangasiyo. Ay, pero ang kaplay balam, oras ay tatin talagagik. And because it's Friday today, we'll see you on Monday, Hopefully, makasabila from Hong Kong si Kapaborito RJ at nakaiba tayo na Monday, At tabihan na po, susunod kagad ang number 1 ni Kapaborito Joey, baby.
Akaulabakan tapay idlik na ibalay sa inago na Biyernes petsa 5 bulan na Setyembre taon 2025 sa magtaryo lingkod magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Siyempre kaulap kan tabay team at the technical side sa alun lunog the only one Engineer Nixon Dakal. Paano tulatatan tanagagi kay mananangan tila lamat mananangan tila lamat dya at number 1 pop music station in Pangasinan, DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan paborito Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez tan Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Akin pare, mandadangal kalalamot. Untag na napukpukan niya 88.1 FM Radyo Pangasinan paborito. Bali-bali retog dugan da jay. Mandangal pa sirin. Ga, abayan mo, tamandangal tayo sa nagutan sa labi. Aya, so DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Parad aliguas tan arangkaday kalasyaw ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Get that beautiful makeover and hairstyle the way you want it. Visit Barber's Salon for Men and Women at Pax Building, JL de Guzman Street, Poblacion, Mangaldan, Pangasinan. Barber's Salon